Kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 20, versikulo 29 kan 30. Bigbigan tayo ti kinagtutubo, katrauman tayo ti uban tinataengan. No daduma, masapol tinasaem apadas, tapno balbaliwan tayo dagiti wagas tayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampo diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Masapula ka na yun ti ensayo, tapno masigurado ti panangabak yo. Manager, masigurado ka na pigpigsa akong ti kalaban ko. Nang runa ta lumakayin dayjay. Numaminsan, saan amaala iti kinabanwag ti panangabak? Ilaban mo ti kalantangan anuang iti kaubingan na. Anya tinamnamam ang mga abak, manager? Duma ti buksing iti sangdo tinuang. Anya nga tinagdumaan na, manager. Nuag kabanwag, napigpigsa. Nulumakayan, kumagkapsot met. Saan ka unay nga agtalek iti kinabanwag mo? Ay na, kasta una yan alingat mo. Di mo pa'y laisardeng day tapanaginsayom. Ay, mapanak pa ijajim ni manager. Masigurado nga da ijay kadwa ka bakser. Kanayon samot day a Roger ijajim. Uwan ka no. Ngayon masapamot nga gawid. Ngam si ka, an-ano samtimang dandanog di tasako a kinargaam iti darat, ngayon mo iti sangat ikayo. Tapno ka na yun a kondisyon tipig sa ti ima kadumanog, bakit? Ay, mala, ingkangarad agdi ko santani, agat lingot kan. Apay adi ka pala agretiro iti boxing, tata? Apay ko mga agretiro ngay, kabalak may mat. Amang ano, maipaklab ka iti ring, tata? Saan pa'y siguro? Lumakay kan, rumbang agretiro kan, kasyamot at ibagim. Panagrik na kat kabalak pa'y. Sa anak pa'y mat anak apsut unay. Ay, agin sayo takit din. Uray sana ka na yung ti insayok, tata. Basta lakit din napigsaak, mabalinin. Di ka unay agtalag iti pigsam. Agin sayo kakit di. Saan ka din ngayon bagang maumadanin ti laban nyo, lakay? Awan ti pagdanagan bakit? Napigsa to'y asawam. Ngamjay kadwam alakay. Kanayon ti ensayo na, uray lakayon. Bambanogan na ti bagi na. Ngam may mayat kanumot lang ti kanayon nga agensayo. Day tati ko na ti manager. Ngam no malabsam ti agbanog, ad-adda ako mapsut ti bagi. Kaslama kinamot no kanayon na mausar, magasgas. Lalaingam nga rod lakay. Rumbeng amangabak ka, tapno abakam day di alakay. Saan ada kami ti agkalaban? Sabali ti kalaban na, sabali mat kanyak. Ti kayat ko asawan, no abakam ti kalaban mo, kasla inabak mo no abakan ti kalaban na. Awan dua-dua, abakak lakit di ti kalaban ko. Siyak ti kalaingan na buksingero. Si kamot ti masabat ko, tata. Papanam ka di? Inak man ijejim, basang. Inak agin sayo. Ay, apay no ag-retire ka laangan, tata. Kaasi kamot no maabak ka iti laban. Talaga kasta ti laban. Ada maabak, adamat mangabak. Iso nga rod nga ibalbalakad ko asaan kayon amakilaban, takaasi kayo laeng, tata. Kasi tinakunakon, kabailak pa'y mati lumaban. Sayang mati premyo. Sapay dakkel mat agatad. Kasano no adada ka sa mapasamak kada kayo? Awan mo't siguro. Amom ka di nagsabat kami kanila kay Baldo iti dalan? Napanan ka di man enda di alakay? Mapan ka numanan agin sayo ijay Jim, lakay. Ay unay katigagat na mapanagin sayo? Amahan no gapo iti sobra abannog, ad-ada amaabak. Dahil tama ti kanayon ko nga ibagakan ko na. Di pa'y lag-retire? No, dakos ti mapasamak kan po na. Awan ti pabasolan na. Sino kumangay ti mapabasol? Di isumat laeng. Laklakayan lang arudan.
Kaya't napailang ti lumaban iti boksing. Kailalaan na nga ron ti kwarta nga abakan na. Sa bagay, dakkel ngamin ti malala ti boksingero. Maabak man, wano mangabak. Nangag ko itay ti saritaan nyo iti asawam. May papanitian niya, nanang. Apay ko maapagdua-duaan nyo ti kabailan ni Baldo. Nabayagan a boksingero, jay tao. Kanayo na mangabak idi, takabambanwagan na pay. Ang amita talakayan, ibagbagami nga mga numaabak laeng. Saan aga po talakay ti may sa atao, kat tagibas si tuumon. Nanang, uran niya ba nagnudaanan, agkupas ti kalidad na. Kaslamat lang makinaday ta. Mayarig iti daanan a makina ni Tata Baldo. Angam di mo ka di ammo, adagiti kadaanan a makina, nabakbakad ngam dagiti kabaruan. Duma iti tao ti bagbagam, nanang. Ay, basta, saan nyo at agibasitan ti may sa atao, gapo iti kinalakay na, anak ko. Agsagana kayon, talaban yun into no may alawas. Kanayo na ka nakasagana, manager. Awan pagdanagan nyo, numadanon ti bakbakan. Sapay kumata mangabak amin na boksingero. Ika gumakti amin akabalak, manager. Tikit di ko nam, ikararag mo. Asapay lang kumata, padam alakay ti kalaban mo. Saan alin na kayan ti makiboksing? Agpadalakit di titimbang, mabalin nga agkalaban. Isu nga ganad ka, Tata Baldo. Amang ubing ti makalaban mo. Uray si kamat Barok. Aganad kamat. Agpada kayo nga aganad. Tay kunakon, awan lin na kayan iti boxing. Nadanon gaya man ti laban mo, lakay. Sapay ko mataawan ti dakes ang mapasama. Ikararagta, bakit? Dahil timot ngamin boxing, ti pagismak. Uray saan mo nga ibaga. Kanayon ko nga ikararag, nga awan ko matidakes ang mapasama kada kayo iti kalaban mo. Ayam saan mo't amabalin ang mga abak kami adwa. Tsambalang, no, adaday tay draw ako nada. Day tangarod ket lakay. Ti ikararag ko, ket awan dakes ang mapasama kada kayo ngagpadpada. Lumabalin, jakmut kayat nga dadakes ang mapasama kada kami iti kalaban ko. Ay ayam la ko ma. Agan-anad ka, ha? Di kagdanag bakit? Awan ti dakes ang mapasama kanya. Ikagumaam ti mga baklakay. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Sigurado amanak out ti kalaban ko. Ay, sapay ko ma, tawan ti dakes ang mapasama ken ka, anak ko. Danag yun ay nanang. Napigsa to'y anak yo. Uray nuwang ti ilaban da kanyak. Tumbag. Ay, saan ka nga agpalastog? Saan adumanog tinwang? Ibagbagak lang ti pudno, nanang. Ipasiguradok at tumbag to ti kalaban ko. Mangnamnama akmot ket di iti kabailam lakay. Mangabak kalakit di. Kasta ati may tadanggan. Saan kamot apaayan, bakit? Ni Baldon ti adda ijereng. Ison ti lumaban. Mabit lang siguro day talaban. Sumarunumot ladagos ni Roger. Apay ako nam amabiit. Katnobubing ti kalaban ni Tata Baldo. Ang mga numanak out ni Tata Baldo, nana. Ay, pag ko naamot, nalaing mat ni Baldo. Nalalaing pailaan ni Roger ata kabanbanwagan na. Ay, kitaam, nadanog iti napigsa ti kalaban ni Baldo. Ay, nadanog ti pangana. Nakatsang balaang day tanana. Madamdama, isumot ti madanog. Ay, natulit ti kalaban ni Baldo. Ani, bilangan dan, ay, sus. Ha? Ani, ay, sus. Insinyasan ti referee anang pastilangan. Nanay, ingato dan ti iman ni Baldo. Nangabak ang kilakay. Inabak na ub-ubing. Nangabak ti asawak! Uray ub-ubing ti kinalaban na. Baldo!
Baldo lakay! Kablawan ka, Baldo. Kunaklakit din umaabak ka. Agyaman hak, manager. Ay na, kasta unay ti danag ko lakay. Ngamin, ubing ti kinalaban mo. Idinto tanataangan kan. Mamati kayo ka din iti imbaga, kasan alin na kayan ti boxing? Wen nga rod, sir. Agyaman tayo iti apo. Tawan dakas anapasamak kinilakay ko. Imbaga, tabimbangon tinakalaban ko. Naulaw laan, gapo iti pan nakadanog, ti pangal na. Masyanak nga rod. Talaga kasta ti boxing. At da mangabak, at damot maabak. Uray na ba ko? Adala taasik kan ko na. Bareng no mangabak mat ni Roger, iti sumaruno alaban. Naglay nagsanod ti kalaban ni Roger. Kaslaan mo tinanog analakam ni Roger ngam ikalaban na. Kasano, kat basta din manog, umadayo adagos. Kamat mat akamat ni Roger. Ay, dahil manahan, dinanog na tirupan ni Roger. Sa nagsanod man na naglisay. Sige, kamadam adanugan tayo na naglay nagsanod. Dahil manahan, ay nadanog man ni Roger. Ay, kat nagsanod man ang tikalaban na. Di na may lakad sinamat at dinanog-danog mat. Ay, sos, dahil kinamat na. Ay, narusukan si Roger. Ay, nanagtuugan dyan anak ko. Ay, naito pati ulo na iti simento. Ay, Nanang, nagsinyasan ni referee. Naabak at di asawa. Pag inakop na ni Roger, ay surutan ta. Ay, sigurado nga ibandan ni Diya ospital. Darasun ta, Nanang. Ang mga nanyan tinapasabak hindi asawa. Anya ka diti napasamak. Nalpas ka din ti laban. Ay, saan ka pa'y unay nga agsasao, anak ko? Amangan no makapadakas kan ka. At ajak makaid na. No di yu ibaga tinapasamak na na. Napaklab ka, anak ko. Na ito pati ulom. Iso adinait da. Masitis kan ka pa'y kano. Amangan ngamin no ada damage iti ulom. Jack ni namnama amaabak ka, lakay. Natsambaan nakit din ti kalaban ko. Ay, kunak no maabak mo, tanalaing nga agsanod. Hanggang saan mo't, tapi nasabtan na ka, itinagpigsa adanog. Nadyak na siputan ti danog na. Nalisyak ko ma. Kumusta kan, Barok? Agyaman nak, tayo may nakbinisita, Tata Baldo. Tapatag ka kanya, takadwa ka mo't aboksing hero. Imbag tadi nakagura, Tata. Kanayon ka nga minakantsawan. Sana nasaya ti gumura iti pada a tao, Barok. Pakawanan da ka. Tuladak mamat ti kinasingpat mo. Jak ibilang abasol mo ti panangrabak mo kanyak. Di ka rubang at dumawat iti pamakawan. Talaga nasingpat ka, Tata. Mamatak itan itimbaga ni manager. Asan alin na kayan ti boxing? Puno da ita, Barok. Ti importante iti may sa boxing hero. Disiplina iti bagi. Kayan insayo. Ay, wan. Anya timbaga ti doktor. At fracture ko, Tata. Jak pa ka numabalin ti makiboxing. Ay, kastaya. Mala. Ano sampay lang ti agpaimbag? Agyaman ak, Tata. Kat ulitak ti dumawat iti dispensar. Gapo iti kinasutil ko. Manipod ita. Saan kun at tagibasitan tinataangan ngam iti siyak. Adda dagiti banag, asatay tula makaamiris, numaikkan tayo iti leksyon. Liklikan tayo, timang tagibasit kadagiti nataangan. Ipaayan tayo ida, iti respeto. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Baclay. Musika,
Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Sound Effects, Jonah Ripataso. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangdarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.